Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidati wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ahmadu subhanahu wa ta'ala alladzi amarna bin nikah wa nahana 'anis sifa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, Allahu alam bil muradih. Tipayun sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina jeung berbahagia urang tasih hadir kumpul ngariung bermajahah bismillahirrahmanirrahim dina raraga nyakna nikah pernikahan antawi Cep Diaul Azhar sareng Neng Ilsa Sapiatul Latifah. Masa kitu piduan sadayana mudah-mudahan prosesi pengucapan ijab qabul berjalan lancar teu aya pamengan halangan naon-naon. Shalawat kali salam mudah-mudahan salam binatar curah limpahkeun ka panuntun wisata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina para sahabatna, ka para tabi'in tabi'atna dugli ka sakumatna pamudah-mudahan wangking sapatna jaga di yaumil kiamah. Hadirin para alim, para ulama, para kasepuhan, Kang Haji selaku ketua MB Kecamatan Garut Hormat, oge para santri sadayana nu hormat. Alhamdulillah dina enjing ieu urang beres naksanan salah sawios tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala nyaeta dalatkeun jodoh hambana antawi Cep Diaul Azhar sareng Ilsa Sapiatul Latifah. Allah ngadawuh a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jeung di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah tas nyiptakeun istri-istri dari dirimu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Sareng Allah tas nyiptakeun maneh kabeh rasa cinta jeung kasih sayang saenjana nah eta bener-bener tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir. Hadirin sadayana manawi eta bae etang-etang basing kuring salajengna urang sami-sami saksenan pengucapan ijab kabul insyaallah rukun nikah lima tas penuhi calon pamegat isi oge wali tos siap syahiden Kang Haji sareng kasepuhan ti kalet jalaksana salajengna rukun nikah nu kalima ijab kabul manawi Cep Diaul Azhar sareng wali tos siap manawinya bade teras wae manawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhadas angsitu wala tatakallamu indal khutbah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح ووعد العذاب الأليم عليه. فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود فإني مكاسر بكم الأمم يوم القيامة. ثم أن النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء وجنة الأتقياء. أيها الهادرون، فإن الأمور بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد، لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر، ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق واستقر. فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره، ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولمشايخنا ولمشايخكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قولوا جميعا: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله، لا موجود إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، لا إله إلا الله، لا مطلوب إلا الله، لا إله
إلا الله لا مقصود إلا الله بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم من كل ذنب أديم وأتوب إليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.